Ijoro ryo kuwa gatatu wa tariki ya gatandatu Mata 1994 nibwo igisiga cy'umuzungu cyiswe Falcon 50 cyarasiwe mu bice bya Kanombe. Abarimo bose nta no kuba inkuru wasigaye. Bamwe muri bakizigenza mu butegetsi na politike by'u Rwanda by'icyo gihe bahatakarije amagara muri iyo mpanuka y'indege yabaye. Muri aba ngabo harimo ikinaniye abagome n'abagambanyi Perezida Juvenal Habyarimana, General Nsabimana Deogratias Castar, Colonel Elisa Gatwa, Ambassadeur Lenzo Tarisisi, Dr Akingeneye Emmanuel, Cyprien Ntaryamira w'u Burundi n'abandi benshi. Impanuka ishimara kuba, agatsinda ka gisirikare kagizwe n'abasirikare bake kitwa Karab kari gaturutse mu ibata y'abaparakomando yabarizwe i Kanombe mu kigo cya gisirikare yobowe na Major Aloys Ntakuriryayo ese hagera ibuza ingabo z'umuryango w'abibumbye kugera ahabereye impanuka. Uretse ingabo z'abafaransa gusa, ka gatsinda ka Karab katumye gukusanya imirambo yose uhereye kwa Juvenal Habyarimana waraguye mu busitani bw'urugo rwe, bakomeza kuba pilote wa Dr Akingeneye Emmanuel n'abandi bose barakusanywa bajyanwa mu rugo kwa Chef d'Etat Juvenal Habyarimana, baherezwa Dr Lieutenant Colonel Baransaritse uyoboraga ibitaro bya gisirikare bya Kanombe nk'umuganga mukuru. Agatha Kanziga Habyarimana, umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana wari umaze gupfa, mu isura itarimo impuhwe niyo zaba nkeya, atangira gukusanya abari bagize akazu no kubahereza amabwiriza yo gutangira kwica abatutsi mu mujyi wa Kigali, kuko ngo nibo baramaze kumwicira umugabo. Hamwe n'izindi ntagondwa zo mu kazu zigira ziti bagomba kwicwa bakoroswa umubyeyi kuko nibo bamaze kumwivugana. Ese kuki urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana rwari rutegerejwe nk'imbarutso ya nyuma kugira ngo bashyire mu bikorwa umugambi mubisha bari bamaze igihe kirekire bategura wo kuzatsemba abatutsi burundu? Ese umurambo wa Perezida Juvenal Habyarimana byaje kuwugendekera gute? Waje kwambuka perefegitura nyinshi warabuze aho ushyingurwa, ubu ngubu se waba warashyinguwe? Ntabwo ari benshi babifiteho amakuru. Icyo nkusaba bana nanjye kugira kino kiganiro kirangiye wumve iherezo rya Juvenal Habyarimana. Umusanzu wawe ni ingenzi kuri twe. Watugeraho ukoze subscribe kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube wa R Nation Empire. Njye ndi J Dodier. Iki ni ikiganiro ibibera mu butegetsi. Kaze rero. Dutangiriye mu gitondo cyo kuwa gatatu wa tariki ya gatandatu Mata 1994. Perezida Juvenal Habyarimana ageze ku kibuga cy'indege cya Kanombe, agiye kwinjira mu ndege Falcon 50 hamwe na delegation imuherekeje, ariko mbere yaho abajepe babanje kugera Arusha muri Tanzania aho bari buze kumurindira umutekano. Hagiye mu nama yiga kwishyirwa mu bikorwa bw'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe Arusha by'imfabusa. Aya masezerano yiswe aya Arusha muri Tanzania akaba yarasinywe hagati ya FPR Inkotanyi ndetse na leta y'u Rwanda y'icyo gihe. Juvenal Habyarimana agiye kwinjira mu ndege yabonye General Deogratias Sayimana wari umugaba w'ingabo. Aramubaza ati, General uragiye he? Deogratias yahise amwereka ordre de mission yarasinyweho na Enoch Ruhigira wakoraga mu biro bya Perezida. Nuko mukabwirwa ko kuri uwo munsi inama irangiye Perezida Juvenal yagarutse ku kibuga cy'indege wafata indege yigarukire mu Rwanda. Ahageze abona Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, byamucanze bwikaraze mu bwonko, byabaye ibibazo kuko indege ye yari yanze kwaka. Arangije aramubwira ati, reka nkwere ifuti nitugera i Kigali mwebwe mukomeze, hanyuma abasirikare nari kugenda nabo basigare. Kuri uwo munsi bwa mbere mu mateka Perezida Juvenal yinjiye mu ndege, arangije arasohoka kuko yari amaze kuba yavuramo Deogratias Castar wari umugaba w'ingabo na Dr Akingeneye wari umuganga we by'umwihariko. Yarasohotse abaza Akingeneye ati, Akingeneye ko usigaye ndavurwa nande? Ageze kuri Castar aramubwira ati, nagira ngo nze n'iriya ndege isigaye nizanira agasima kuri make. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari biraje inshinga General Castar, ahubwo icyari kimuraje inshinga nuko yari amaze iminsi yumva ko nibaramuka baguye i Kanombe bari buze kuraswa. Abajepe barindaga Habyarimana barimo Ritadi Caporal Senyeri Saratier babwiwe ushinzwe protocole ya Habyarimana Major Mageza ngo baberetse guhaguruka kuko nibaza kugwa i Kanombe bari buze kuraswaho. Abapilote batwaraga Habyarimana baramusabye ngo reka baze kugwikoma maze aza kwambukira ku Gisenyi n'imodoka nk'uko yaragabwa bigenze. Mu by'ukuri mu bisanzwe Juvenal ntabwo ari umuntu apfa kugirwa inama kandi nta n'igihunga yagiraga. Yarababwiye ati, dutahe ibandasi. Abari basigaye i Kigali umupango wabo urimo ugenda neza.
bari biganjemo abari bagize aka kazu kari kayobowe n'umugore wa Juvenal Habyarimana, Agatha Kanziga Habyarimana, ndetse n'abasaza be baramaze kugira imbaraga mu gisirikare ndetse no mu bundi buryo bwose. Saa 2:26 i Kigali, Falcon 50 yari igeze mu bice bya Kanombe. Abakora radari mu bugenzuzi bwose bategereje ko indege ikaruruka, yahise yiraswa. Ubugenzuzi bwose bwakozwe n'amaperereza bigaragaza yuko indege yarashe ari mu byerekezo bya Kanombe, muri kampa ya gisirikare yagenzurwaga na FAR, igisirikare cy'u Rwanda. Abari basigaye muri Tanzania mu masaha ya saa 3 z'ijoro bari bakiciye bagitaramye, maze manager wa hotel abazaniye ubutumwa bisa nk'ababaye, azabaza ngo delegation y'u Rwanda iri hehe. Yahise ababwira inkuru yuko Radio Rwanda na RTRM byemeje yuko Perezida Juvenal Habyarimana yapfuye apfiriye mu mpanuka y'indege, nabo bari kumwe bose nta n'umwe yigeze arokoka. Impanuka ikimara kuba, imirambo yose yaregeranijwe ijyanwa mu rugo kwa Perezida Juvenal Habyarimana. Mu burakari bwose, Agatha Kanziga isaba yuko yavugana na Mitterrand na Mobutu mu ibanga rikomeye ntawe ubumva. Imiryango yari amaze kubura ubuzima, babanje kuhagera bwa mbere harimo bashiki ba Juvenal Habyarimana, bari ababikira barimo Sere Godelev na Sere Transfor. Murumuna we Dr Serafin bararengana, isahagera nayo muri Helicopter akubutse i Butare muri CHUB, ndetse n'indi miryango yari amaze kuhapfira mu mpanuka y'indege batangiye kuhagera. Akimara gupfa Juvenal, umurambo we bawujyanye mu bitaro bya gisirikare i Kanombe mu byuma bikonjesha. Hashize igihe jenoside irimo ijya mbere, umurambo we n'uwa Colonel Elisa Gatwa byajyanywe ku Gisenyi muri konvoyi y'agatangaza iyobowe na Protesi Nyirazo, akaba mukuru wa Colonel Elisa Gatwa. Mu bugenzuzi bwose buhambaye bw'umugore wa Juvenal, Agatha Kanziga, ibyo byose byarimo babireba neza aho iribereye i Paris muri hoteli y'Amabengeza. Bakigera ku Gisenyi, Colonel Elisa Gatwa yahise ashyingurwa byihuse. Nyirazo Prote mu gahinda kenshi ko kubura murumuna we, umuramba Juvenal wese cyangwa mu ruganda rw'icyayi, bagomeza kuwutinza mu nzira bareka kuwushyingura byihuse, kuko wari uri ku mugambi wo kuzarimbura imbaga y'abatutsi benshi maze ngo bakaborosa umubyeyi, kuko ngo nibo bari bamaze kumwica. Iki ni ikinyoma kitabahiriye, kuko bananiwe gusobanura neza ukuntu n'umwana wari mu nda ya nyina yishe umuntu kandi ataravuka. Guverinoma yari yobowe na Theodore Sindikubwabo yakomeje gutakaza intambara cyane ku buryo bukomeye, kuko inkotanyi zari zirimo zibadirigana kibuno mpamaguru imihanda yose. FAR yaje gutakaza intambara burundu ubwo FPR inkotanyi bafataga umujyi wa Ruhengeri. Theodore na guverinoma ye nta kindi cyari gisigaye usibye gufata iy'ubuhungiro bakirukanka. Mbere yuko bagenda, babanje guhamagara Leopold de Zaire, Aigre de Kawere Mobutu Sese Seko ngo abayambe areba aho yabahisha umurambo wa Juvenal Habyarimana. Aigre de Kawere ese yohereza aba DSPB ku Gisenyi baza gutora umurambo wa Juvenal. Mobutu yaje gushyingura Juvenal ahitwa Ibadorite. Nyuma y'igihe gito, ku myaka 2, yaje ko yahakura kubera yuko na Mobutu Sese Seko ingabo za Kabila zari zimwirukankana cyane, atsindwa intambara ku buryo bugaragara. Maze nyuma y'igihe gito amukuranga Ibadorite, ahamagaza umwe mu bafite imyemerere y'Abahindu, akaba n'umuyobozi w'Abahindu, araza batwika umurambo wa Juvenal Habyarimana, maze ivu ryawo ryoherezwa mu mugezi wa Kongo. Ibyo Habyarimana birangira gutyo. Mobutu Sese Seko yafashe umwanzuro wo gutwika umurambo wa Habyarimana, nuko niwe yarimo atsindwa intambara ku rwego rukomeye. We yanze kuba yahungana umurambo wa Habyarimana kuko amufataga nk'umuvandimwe, ahitamo kumushyingura mu cyubahiro, amushyinguye mu buryo bw'Abahindu.